Bakunzi b'Impirimbanyi TV nongeye kubasuhuza muri aka kanya, muraba agaciro. Imana y'amahoro ibaho umugisha, ni ukuri kubwitangiye mwerekana. Hari abantu benshi babibaza ibiriho, ariko tugomba kubivuga nubwo biba bibabaje, ariko tugomba kubivuga buri wese akabimenya. Ndagira ngo mbabwire ko icyorezo cya Ebola kimeze nabi muri Uganda, ahantu hitwa Mubende. Ibintu byayugayoze, ibintu byabaye ibibazo, abantu nta muntu uri gukora, nta muntu n'umwe ubasha kugira ikintu yikorera, ahantu hose harafunze, mbese bagiye muri lockdown. Buriya rero icyo Imana ivuga, Imana iravuga ngo ntabaza nkwereke ibikomeye utamenya bikuri imbere. Ibi byose rero byaravuzwe. Nyuma yo kuvugwa uhagaze ute? Uhagaze ute? Ngira ngo namwe murabizi uko muhagaze. Ese muhagaze neza? Cyo ni ikibazo. Ese ko ibimenyetso byose biri kugenda byerekanwa, aho uratekereza gute? Aho ni wa wundi upinga ngo Imana yarabivuze ati ihora ivuga, abantu ntitumenye icyo iri kuvuga. Mu kanya gatoya turaza kubihuriraho, tubivugeho, tubiganireho, byose nzi neza ko bigomba kugenda neza. Murakoze rero bakunzi b'Impirimbanyi TV. Hari abarimo kumbaza batese madamu ko atari kuboneka, aba yagiye gusenga. Mu minsi mike muzajya mumubona nawe yaje gusenga. Ubwo mba ndahangaha kugira ngo mbivugeho, ufite ikibazo nawe agire amenye uko ibintu bihagaze. Gusa ndagira mbabwire ngo musengere abaturanyi, mubasengere kugira ngo nabo babone ubwiza bw'Imana. Ibindi rero Imana iduhana umugisha, kandi rwose pe muraba agaciro, mwubahwe. Murakoze rero Impirimbanyi TV, mwese mukore sabone, ubundi hasigaye mugire icyo mumenya gitandukanye n'ibyo dutekereza. Murakoze cyane. Bye.